Eto, tekma je bila baš onak, kažem, pravi zagrebački derbi. Mi smo ušli čvrsto, agresivno, isto tako i Trnje odgovorilo na tu situaciju. Bilo je šansi s jedne i s druge strane, možda šteta eventualno da nije utakmica završila barem 1-1, ali eto, najrealniji ovaj ishod i idemo dalje. Pa dobro, jedna i druga ekipa rastrčano, teren je malo bio težak. Znali smo od početka da će se ravnice, da će krenuti igrali su tako svaku tekmu, da će biti teško, imali su to na krilima, su uvijek duplirali, to je bilo teško zatvarati. To smo se pripremili, držali smo čvrsti blok iza, nismo primili gol, to je najbitnije i dobro je, to je to. Pa dobro, vidjeli ste i sami, utakmica izjednačena, neke šanse imali, dvije situacije, ravnice dvije situacije, mi. A mislim, po prikazanoj igri u ovih 90 minuta da je x realan rezultat. Hvala.